perlok ne pajba kini artili kali bangin sa ai lok do la sai kasni hang ne ha mana rang chicken ka first prize ke de kan ka 909 pej lada pemtre kan ka kali 909 an ai da kepisah kat saulak tengka te kebaar pat da kan ka bolero pick up lada pemtre kan ro an ai da kepisong pisah hanu lailak te kebalai pat kedai silak kebasau pat silak kebasan santo hajar bat kedua tiket kedai lai spa kadue bala sim atli en ken sam spa pej te kapor bila kai lo kedro kedai ha kapor lai baja thiek te sewan pajba banwan sim bentai kedro ki kali bilang tip top nadong sedong nadok ki kot kisla te katai ka fast price ro pej kedai ka kali nan juranan bi asik ke bilang tip top te ladakit siap ke best ladakit jikit ayu ka tip top katai ka kali nan juranan trok tai pej khan nge wow jadi nong penjat manga dok kan cit manga ye gede ya ngade nong penjat minsa ya kinong penjat badia kiba dan kitilang ban tilok kidro badni tangki pajba bad kirawan ngan ailat mo pej pajba pej kene kade ka first prize kanan jronan basic badi la sai kasi ban le kido hang ne ha mana rang sken pada pemtre kene an ai kesong pisah hadu kat saulak bad kene pat ka bolero basic lada pintre kene pat an ai da kesong pisah lailak ke kaba lai an ai du silak kebasau an ai silak kebasan santo hajar te por pele kalau kedua kedai hapor lai baje bat kedua tiket kedai lai spa kawe bat sam spa artili te nyunong sa yaki nong peniat dan ki kin thei samla ba jil kedua ban simental niki volunteer ro kunju kon niki no ki bayan tilang bat ni ban sit ilok kedua ni alat tang yaki perlo kerawan la niki pajba di bawah ni simental ya kedua bat kibayo ai kin yo da kabahok kibatit kin sit da kabahok te pej no sewan mo perlu kelasai bermain semata ya kini ki artili kali bateng ha nadong sedong naduk ka body naduk ka kot kesla ke babiang ha pej sewan mo perlu pej